uwa gatandatu muhire kuri mwese inshuti zacu. Tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari, nyuma yayo turabagezaho ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 nk'uko mubizi ni ikiganiro cyanyu cy'umuziki dususuruke. Amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tuyahere ku rupfu rwa Padiri Rugirangoga Obald wo muri Diocese Gatolika ya Cyangugu mu Rwanda, waraye yitabye Imana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitaro. Yari afite imyaka 65 y'amavuko. Yazize inkurikizi z'indwara ya COVID-19. Padiri Rugirangoga yamenyekanye cyane mu bikorwa byo gusengera abarwayi no mu biganiro by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Umunyamakuru wacu Temistocle Mutijima aratubwira uko abazi Padiri Rugirangoga n'ababanye nawe bakiriye inkuru y'urupfu rwe. Urupfu rwa Padiri Ubaridi Rugirangoga rwamenyekanye mu Rwanda hagana saa 4 zishyira saa 5 zo kuri uyu wa gatanu. Itangazo ryashyizweho umukono na Musenyeri Celestine Hakizimana, umushumba wa Diocese Gatolika ya Gikongoro akaba n'umuyobozi w'ya Cyangugu, rivuga ko Padiri Rugirangoga Ubaridi yapfiriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yivurizaga. Ni inkuru yakirana umubabaro mwinshi ku bamumenye kandi ikaba n'incamugongo cyane cyane ku basaseridoti bagenzi be. Padiri Simeon Rwabugiri ayobora paruwasi Gatolika ya Mushaka muri Diocese ya Cyangugu, akaba umwe mu bamenyanye na Padiri Ubaridi. Mu gihe twamaranye cyo namubonyeho yari umuntu ukunda kwakira abantu, kwakira buri wese uko aje amugana, akamera guca bugufi, akaguha umwanya we mukaganira, gutega amatwi. Kuko rero wazagiwe wese ananijwe n'ibibazo cyangwa afite ikindi kibazo cy'agahinda, akenshi yatahaga yishimye, akayongeraho n'ayangabire agasengera yamuhaye gusabira abarwayi bagakira. Birumvikana nk'abasaluti ba Cyangugu nyine byadukozeho cyane kurusha abandi, niko nabivuga, kuko tubuze muvandimwe, tubuze mukuru wacu, tubuze umubyeyi wacu, tubuze intwari umwe muri twe. Aha muri Diocese ya Cyangugu avukamo yanakoreyemo imyaka myinshi, Padiri Ubaridi yari yarahashinze ikigo yise Centre Ibanga ry'Amahoro, aho abayigana bemeza kwibafasha mu kuganira n'Imana. Nubwo muri ibi bihe by'icyorezo cya virusi ya corona hatarimo kugendwa cyane, aba ni bamwe muri bake twahasanze. Umva biduteye agahinda, ariko nyine kuba mu isi umuntu aravuga akanapfa, kundi byagenda nyine agomba gupfa, ariko dusigiye ishusho nziza, yatwigishije gukundana, twigisha kubabarirana. Hano ku Ibanga ry'Amahoro buri wese yahazaga agakira, afite uburwayi agakira, ufite ikibazo cyo kuba yarabuze urubyaro akaruhabonera. Ubu wazaga wese aremererewe yahavaga aruhuze kubera kudufasha gusenga. Nyine turahombye cyane se koko Mana, Ibanga ry'Amahoro rirabahuta Mana. Sije n'abanyagatolika yasengeraga imbaga zose atarobanuye, kangaranye kwibaza impamvu, kandi mu gitondo niho twumvaga yuko yakize, yavuye no mu bitaro. Uretse ibiterane by'amasengesho yo gusabira abarwayi, Padiri Ubaridi Rugirangoga yanamenyekanye cyane mu biganiro bishishikariza ubumwe n'ubwiyunge nyuma ya jenoside yo mu 1994 mu Rwanda. Nuko mbwira abantu ko bagomba kubabarira, bigaherekezwa n'impuhwe. Gusaba imbabazi ukazisaba kandi ugaherekezwa n'impuhwe. Byo bitagiyemo impuhwe umwa muri kubeshya icyo gihe. Aha hari mu mwaka wa 2019 ubwo nyakwigendera Padiri Ubaridi yari mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika kubirebana n'ubutumwa atanga bw'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge mu gushishikariza abagizweho ingaruka na jenoside ndetse n'abayigizemo uruhare gusabana imbabazi no kuzitanga. Padiri Rugirangoga Ubaridi yavutse mu kwezi kwa kabiri mu 1955, avukira muri paruwasi Gatolika ya Mwezi ho mu cyahoze ari komini Karengera, prefegitura ya Cyangugu, ubu ni mu murenge wa Karengera w'akarere ka Nyamasheke muri iki gihe. Nyuma yo gukurikirana amasomo ajyanye no kwiha Imana, yahawe ubusaseridoti mu mwaka wa 1984, ajya gukorera umurimo wa gisaseridoti muri paruwasi ya Nyamasheke, yaje no kubera umuyobozi. Nyuma ya jenoside yaje koherezwa muri paruwasi ya Mushaka nayo yo muri Diocese ya Cyangugu, ari naho yatangirije ibiganiro by'isanamitima n'ubumwe n'ubwiyunge. Yitabye Imana hari hashize hafi ibyumweru 2 hakwirakwijwe amakuru ko yapfuye, ariko yaza kunyomozwa binyuze ku ipaji ya Facebook, ndetse hashyirwaho video yavuga ko arimo koroherwa. Ni nyuma yo kwandurira icyorezo cya virusi ya corona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo ibijyanye no kumushyingura bitaratangazwa, abagana Centre Ibanga ry'Amahoro bifuza ko muri icyo kigo kiri ku buso bwa hegitari hafi 35 ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu ariho yashyingurwa.
kandi bagahabwa umwanya wo kumusezeraho no kumuherekeza. Icyo twifuzaga nyine nkatwe nk'abakristo, yayoboye, yagiye akora ibikorwa byinshi, agasengera abantu, indwara zigakira tukabibona, abatabyara bakabyara. Twifuzaga ko uwo mubyeyi wacu n'ubundi bamuzana n'ubundi tukamusezeraho nk'abakristo be. Aha ni ku gicumbi cya Waredi, ntibaze kuzana ibintu bya corona ngo haraza kuba hari abantu benshi cyane ngo baraza kwegerana. Aha hari ikibuga kinini cyane, ariko byibura iyo misa yiwe igasomwa duhari. Icyifuzo rero nuko bamutuzanira hano, ubukwe bwa nyuma bukabera hano kw'iri banga ry'amahoro, tukamusezeraho natwe. Temistokle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda. Mu Burundi naho Kiliziya Gatolika iri mu cyunamo cya Padiri Nahimana Jean Louis witabye Imana ejo bundi kwa kane. Amakuru dukesha Arkidiocese Gatolika ya Bujumbura yemeza ko Padiri Nahimana yagiye mu bitaro mu minsi mike ishize ahita yitaba Imana. Twashatse abayobozi ba Arkidiocese ya Bujumbura kugira ngo bagire icyo batubwira kirenzeho, ariko ntibirashoboka. Padiri Nahimana Jean Louis yabaye umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu cy'u Burundi y'ubumwe n'ubwiyunge kuva mu 2014 kugera mu 2018. Ubu yari mu kanama k'Ububirigi gashinzwe gusuzuma imikorere y'Ububirigi nyine mu bihe bya koloni mu Rwanda, muri Kongo no mu Burundi. Padiri Nahimana Jean Louis yitabye Imana yari afite imyaka 56 y'amavuko. Tukiri mu Burundi, kuva kuwa mbere w'icyumweru gitaha ku itariki ya 11 y'uku kwezi, imipaka yo hasi no mu mazi izongera gufungwa kubera icyorezo cya virusi ya corona. Ikibuga mpuzamahanga cya Bujumbura cy'indege cyo kizakomeza gukora. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilikaneza ukorera mu biro by'Ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya. Izi ngingo zatangajwe n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu Tadeni Ndikumana zagenywe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukurikirana gukinga no kwitaho ibijanye n'ikiza ca COVID-19 mu Burundi. Muganga Ndikumana yasiguye ko hanini zino ngingo zafashwe inyuma yo kubona ko ibitigiri by'abanduye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura byasubiye kwiyongera. Ivyitonderwa byose bizotangura kuja mu ngiro kuva ku wa mbere w'indwiza. Tadeni Ndikumana: kuva itariki 11/2021 imipaka abantu bashobora gucamwo n'imodoka canke n'amaguru canke baje n'ubwato irugawe ku bantu bose binjira mu gihugu uretse abinjiza ibidandazwa. Ingenzi zose zishikira ku kibuga c'indege ca Bujumbura zizosabwa kumara imisi 7 ahantu habonyene. Abazoba bashoboye gutorwa ingwara ya coronavirus nabo bazojanwa kuvurirwa ibibanza vyabigenewe ku buryo bwabo. Ku ngenzi zinjira mu gihugu zizoronswa ibipimo bibiri. Igipimo ca mbere bazokironkera ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ica kabiri bakironswe ku munsi ugira gatandatu mu mahoteli bazoba barimwo. Guhera ubu ingenzi zose zizova ku kibuga c'indege ushika mu mahoteli zizorindiriramwo ziri kumwe n'igipolisi cy'u Burundi. Amahoteli asabwa yuko atakindi gikorwa azokora. Birabujijwe yuko izo hoteli zizoshobora kwakira abandi bantu baje kwivuna umusase, baje kwidagadura canke kugira imimenyerezo wa rugamba rwo kurwanya coronavirus rwatanguzwa na nyecubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi yitiriye ndakira sinandura kandi sinandukiza coronavirus, ugiye gusubira gutangura aha mu gisagara ca Bujumbura. Inzego z'igihugu zihamagarirwa gusuzuma kwizi ngingo zishirwa mu ngiro atani imwe hazemwo. Abajeje intwaro n'igipolisi basabwa gukurikiza izi ngingo, ishigwa mu ngiro ry'izi ngingo mu gihugu cyose, kandi bongere barabe yuko ingingo zose zafashwe kugira ngo ikigiza tugihagarike ziko ziraja mu ngiro. Biramenyesheje yuko uwo wese azoca kubiri n'izi ngingo, na cane cane izerekeye gushira muri karantene ingenzi, eka mbere n'ingingo zerekeye gukingira bene gihugu, uzobica kubiri akabazohanwa bikurikije amategeko. Umuvugizi w'ishirahamwe Semabu yitaho ineza abagwayi mu Burundi yavuga ko zino ngingo zishimishije, gusahamagarira leta kwirinda kugira birenganya mu kuzikurikiza. Sibe abana bakiza yavuganye n'Ijwi rya Amerika zigisohoka. Izo ngingo zizanira ineza abarundi kuko zidufasha kwirinda kwandura no kwanduza ikiza cy'umugera wa corona. Ariko rero naho izo ngingo tuzishigikiye,
dusabye abajeje kuzishira mu ngiro no kuzihagararira. Dusabye leta ko yoraba neza ntihagire uburenganywa, hama abarundi boshira mu ngiro izo ngingo kuko ari neza ku barundi twese. Iba inshuro ya kabiri Burundi bwugara imbibe mu ntumbero yo kwirindira ndagata y'umugera wa COVID-19 kuva mu kwezi kwa gatatu 2020. Umuntu wa mbere yatowemwo uwo mugera muri ico gihugu cyo mu buseruko bwa Afrika. Abategetsi batangaje ko abantu babiri bonyene kugeza ubu ari bo bamaze guhitanwa n'ikiza ca corona. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nyuma y'aya makuru yo mu biyaga bigari, tugeze noneho kuri wa mwanya w'ikiganiro Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Abategetsi ba leta zunze ubumwe za Amerika baravuga ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu bagera ku 100 bagize uruhare muri iriya myigaragambyo bashyikirizwa ubutabera. Letitia Mizero Hererude, umunyamerikakazi ukomoka mu Burundi, yari yiyamamarije kujya muri Sena ya leta ya North Dakota. Avuga ko yatunguwe n'imyitwarire yabigaragambyaga. Yavuganye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe. Jewe n'abandi benshi tubikurikirana tubona ko biteye ubwoba kandi birasiga ubwenge. Eka tubona yuko bidafise n'ishingiro. Twabikurikiranye nk'abandi bose tutavyumva kugira imyigaragambyo mu kwerekana yuko hari ibintu umuntu adashigikiye birashobora kuba muga bikaba mu mutekano, kandi muri Amerika abantu barabifitiye uburenganzira kandi barabigira kenshi. Ariko ejo ivyabaye byararenza akarimbi, amaze gumarenga inkombe niba ariko no vyita kumena ibintu ahantu hasonewe nka kurya n'abantu bakahasiga amagara. Iyo si demokarasi. Muri mu mugambwe w'aba demokrate ikigiye gukurikira hari amatohoza atangura, hari kigiye gukorwa haba mu ba demokrate muri mo canke mu ba republicain kuvyaraye bibayiga Madame Letitia. Biracari bishasha, bariko barakurikirana barabe abagirwa n'icaha co konona no kumenagura ibintu abantu bakasiga amagara. Itohoza ririko riraba kugira ngo azoshobore guhanwa n'amategeko, ariko nibaza ko ikindi kinini yakiriko kiraba ni kuraba ukuntu bogira sécurité ya inauguration ya President Joe Biden kugira ngo bisubire kuba. Ikintu mbona novuga ciza nuko hariho aba republicain atari bake batashigikiye ibintu biriko biraba. Nibaza ko bizotuma abantu bamwe baja hamwe bakumvikana kugira ngo bashobore kurondera kuntu demokrasi yo muri iki gihugu leta zunze ubumwe za Amerika idatera itohoka. Hariho abavuze bati ino myerekana nubwo yabaye hakagiraho bariya biyerekana bashika mu ngoro ikoramwa inama nshingamateka na nkenguzamateka Kongre ya Amerika, abapolisi bashobora kuba barabigizemo uruhara bagereranya na ya myerekano yigeze kuba yabiyamiriza ivangura rifatiye ku rukoba ryakorerwa hanini abirabure, bakavuga ko polisi nayo nyene ishobora kuba yaravyorohereje. Ico hari amakuru mwamugifiseko? Navyo nyene ivyo naravyumvise, kandi biraboneka ko abapolisi igitigiri cabo cari gito uravye igitigiri c'abajejwe umutekano cari gihari. Yindi myiyerekano yabaye ijanye n'urukoba, sinomenya ko bibajije ko bitashobora kuduga ngo birenga akarimbi canke gushaka kuborohereza. Ico ni ikintu naco nyene nibaza ko izotohogwa, ariko nivyo uko mubibona ni benshi cyane twibaza ko bitafashwe uko iyindi myigaragazo ihora ifatwa cyane cyane ayera abantu babirabure. Hanyuma mu kanya mwari mutubwiye muti hariho ico yiza gishobora kuba cabaye ku ruhande rw'aba republicain nabo nyene babonye uko ibintu bimeze. Hama kuri bihugu bitandukanye navyo byafata Amerika nk'intangarugero mu vyerekeye demokarasi, ibi vyovyo biravuze ikiga Madame Letitia? Turazi neza ko birasuzuguritse ibintu vyabaye. Abantu benshi turibaza ko hanze bibatangaza, twumva ko basuzugura Amerika kandi barafite inshingiro yo kwitwenga niba ariko nobibona. Nibaza ko ari naco gituma abantu baba demokrati cane cane mugabo n'abantu
bashigikiye Joe Biden barazi neza ko hariho ukuntu Amerika izwi hanze ni bategeza kugaragaza kubisanura. President Donald Trump yavuze ati naho ntemera ivyavuye mu matora ubutegetsi nzobutanga igenekerezo rya 20 mukurikiranira hagufi politiki ya Amerika muyirimwo. Donald Trump agiye guha igihugu Joe Biden cifashe gute muri rusangi? Abivuze atevye ntitwari kuba dushitse aho dushitse iyaba yarabivuze akavyemeza kuva aho bavugiye ko amajwi menshi yagiye kwa Joe Biden, ndetse no kuvuga ngo ibiriko biraba ubu iyi myaka ine yanononye ibitari bike muri Amerika. Hari uruhagarara tari ruhasanzwe canke rwongerekanye mu bantu, imiryango yaracanyemwo, ababanyi benshi baracanyemwo, abantu abademokrate n'abarepublika benshi naho baba bari mu muryango umwe bavukana, hariho abatari bake batakivugana, abanyagihugu benshi baraguze ibigwanisho, kumvo nyinshi. Ivyo byose biratera uruhagarara. Turazi neza ko Joe Biden na Kamala Harris bafite akazi kadasanzwe bagakomeye ko gusubira kugerageza kuzana umutekano mu gihugu no mu mitima y'abantu. Madame Letitia Mizero Helalude, tubashimire cyane kuri no mwanya muhaye ijwi rya Amerika, tukibutsa ko mwari mwagerageje kwitoreza umwanya wa Sena mu matora agiye gushikana ku butegetsi Joe Biden, mwitoza ku rwego rwa leta ya North Dakota. Mwakoze cyane kuri no mwanya muhaye ijwi rya Amerika. Mwakoze. Minisitiri w'ubutabera Jeffrey Rosen avuga ko abagize uruhare bose muri iriya myigaragambyo bazashyikirizwa ubutabera. Uwarushinzwe umutekano mu ngoro y'inteko nshingamategeko yaraye yeguye Claude Gatebuke uharanira demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri leta zunze ubumwe za Amerika, avuga ko bitari bikwiye ko abigaragambya bahabwa rugari. Yavuganye na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma. Reaction yanjye rero ya mbere nuko nk'uko dusanzwe ngewe numva musanzwe mubizi ko imari y'amagurupe ya Black Lives Matter iyo twigaragambije turamutse dukoze ibintu nka biriya bashobora kurasa abantu bakabamara, cyangwa se abantu benshi bahafungirwa, abantu benshi bahavunikirwa, ibintu nk'ibyo. Ngewe rero reaction yanjye ya mbere yari kubona ko hari ikintu cyo gutonesha abazungu, ariko kandi ko harimo no kurenga umurongo cyane biriya bintu byo kujya kwinjira ku ngufu gushaka guforusa, mbese ibintu bimeze nka kudeta. Niko ngiye nabibonye, nabonye ari abantu bameze nk'abarimo gushaka gukora kudeta. Nuko ndavuga ni ibintu ntabwo ari byo, ntabwo byagombye kuba. Nubwo haba hari ikibazo mu matora cyangwa batabyumvikanaho za leta, ariko ngiye nabonye ko ari ibintu bigayitse cyane. Noneho ariko ikindi nashimiye nuko hari inzego muri Amerika, hari inzego zashoboye kubishyira ku murongo kandi bakurikije noneho icyo navuga ko ari amategeko mazima, atari amategeko yo gukandamiza, ariko amategeko yo kugira ngo abantu babe batekanye, ariko atari kwa gutekana gukandamiza cyangwa bya bindi tuzi mu bihugu by'ibitugu bashaka gukoresha ibyo bita amategeko yo guproteja abantu kandi barimo kubahutaza. Bikaba byararangiye neza kuri ngewe nkurikije yuko bashoboraga kuyicira abantu bashoboraga no gufungwa ari benshi, kandi ko na bino bintu by'amatora bizarangira neza. Yewe niko mbibona, Biden azagira abe perezida, Trump azavaho. Mbese ni ikintu kigaragaza ko hari inzego zihagaze neza, zikomeye, zikora akazi kazo. Ari cyo kintu tunifuriza noneho n'ibihugu byacu rero nko mu Rwanda cyangwa se ahandi mu bindi bihugu bitandukanye, uretse no muri Afurika gusa, muri Aziya birahari, no muri Latin America. Ikindi ngiye nabonye biteye impungenge ko bizatuma abadiktateri noneho nabo bashobora gushaka kwitwara kuri, bakaba badeturuna, babona batsinzwe nk'amatora cyangwa se bashaka gukanyaga abaturage, bagakoresha ikintu nka kiriya bakacyita imyigaragambyo y'abantu babashyigikiye. Wari uvuze rero kuri icyo ngicyo cyo gusa naho Amerika yabitanze urugero rubi. Hari abantu benshi bavuga bati ntabwo byakagombye kuba mu gihugu kimeze nk'aho ari cyo gifashe ibendera rya demokarasi ku isi. Ubona byarapfiriye hehe? Yego, nari uko abantu bavuga gutyo ni ukutamenya Amerika cyangwa ibihugu by'abazungu. Nta nubwo ari Amerika gusa,
Canada n'Ubwongereza bwayikolonije nabwo niko bumeze nka Amerika. Ibihugu byinshi byitwa ko bifite demokarasi cyangwa byateye imbere, cyane cyane mvuga Amerika, Canada na Australia. Ni ibihugu byatangiye muri make bakoze massacre, bishe abenegihugu abahakomoka kugira ngo bitangire, bakoresheje abacakara kugira ngo ibyo bihugu bitere imbere. Noneho no mu myaka yashize uzarebe muri histoire ya Amerika ibintu nk'ibi ngibi byagiye biba, uretse ko bitigeze bibera nyine ahantu hano ku nzu iriya ya Congress ya Capitol, niho wenda difference nuko byabereye ahantu hariya. Ariko Amerika n'ubundi ifite histoire nk'iyi ngiyi ya violence yo gukoresha ingufu y'abantu. Urabona mu myaka yashize bamanikaga abirabura bakabatwika. Ibyo ni ibintu ntabwo ari igihe kirekire gishize babikoze. Ibintu by'abapolisi birirwa barasa abirabura cyangwa se abantu batari abazungu. Mbese usanga abantu kuvuga gutyo ni nk'imiteto, niko nabyita, no kwirengagiza realite y'ahantu nko muri Amerika cyangwa se nk'igihugu nka Canada cyangwa Australia. Nibyo nkunda kuvuga kuko nibyo bihugu biteye urebye neza kimwe byahereye n'ubundi kuri violence. Donc kubona violence rero igihari n'ubundi niho byahereye. Ikindi urebye ukuntu ngo bajyana demokarasi mu bindi bihugu muri za Iraq na za Afghanistan, n'imbaraga n'intuza n'imbunda bakoresha, urabibona ko ni ibintu, icyo kintu wenda cyabaye muri Amerika gikozwe n'abaturage basanzwe, ariko ni ikintu gisanzwe n'ubundi atari gishyashya cyangwa igitangaza. Kuri Amerika ubwayo birasiga iki, birasiga nk'uruki? Icyo mbona ni uko ahubwo bari abantu bakoze biriya bashobora kuzamura ibindi bibazo by'uko bashobora noneho kugabanya ubwisanzure, freedom abantu bari basanzwe bafite zo kwigaragambya, zo kujya ahantu hari publique, kuko hariya n'ahantu publique ni inzu z'abaturage, n'amataxi y'abaturage yahishyuriye. Ariko bishobora kuzana noneho ibyo bakeka ko barwanya cyangwa bashaka kwirengagiza, ugasanga nibyo ahubwo byabaye, byo kuvuga ko hari dictature n'iki, ahubwo ugasanga noneho bishyizeho dictature. Gusa nibaza ko hazaba resistance yo gutuma kuba kiriya kintu cyabaye kitazatuma bakuraho ubwisanzure na za freedom abantu bari basanzwe bafite. Perezida Trump niwe washyizwe mu majwi ko yahamagariye abambari be kujya guteza akaduruvayo mu ngoro y'inteko nshingamategeko. Joseph Sebarenzi wigeze kuba perezida w'inteko nshingamategeko mu Rwanda asanga abategetsi n'abanyapolitiki bakwiye kwitondera amagambo bavuga. Mu kiganiro na mugenzi wacu Edi Rwema atangira avuga uko yakiriye iriya myigaragambyo. Ibintu bigaye ntabwo bisanzwe mu mateka y'Amerika. Ubundi muri Amerika abantu ntibavuga rumwe ariko bakabana neza nk'abanyamerika. Abantu ntibavuga rumwe ariko ibibatandukanya bakabikemura mu nzira z'amahoro, mu nzira za politike, bitari mu nzira z'urugomo. Ibyabaye ejo rero ni agahomamunwa, ariko ngira ngo hari n'izasubira. Uvuze ko ari ubwa mbere bibaye, ni ibintu bidasanzwe, ariko nanone ahanini umuntu yavuga ko bishobora kuba byaratewe nuko amatora yagenze muri iki gihugu, na nyuma yayo kubona umukuru w'igihugu watsinzwe amatora atemera ibyavuye mu matora. Ibyo nabyo ni ibintu bidasanzwe abantu batari bamenyereye mu gihugu giteye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ubona ibyo byaragize uruhare mu gutuma ibyabaye ejo biba? Ubundi ibyabaye ejo ni ibintu bikomoka kuri ayo matora, ariko cyane cyane bikomoka ko perezida uriho ubu ngubu Donald Trump yavuze yuko amatora yibwe, nyamara kandi inkiko zose ku nzego zose kugeza ku rwego rw'urukiko rw'ikirenga babonye ko ibyo birego bidafite ishingiro. Ariko gukomeza kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo byatumye hari abantu b'abaturage basanzwe bagira ngo ni ukuri, noneho barahaguruka bajya gukora biriya bikorwa bigayitse bakoze. Urumva rero ni ukuvuga ngo abanyapolitiki dukwiye kwitondera ibintu bivugwa, ibintu bibwirwa rubanda, kubera ko bishobora kuvamo urugomo, bishobora kuvamo ibintu bitari
byiza. Ibyo rero ni ibintu bidasanzwe mu mateka y'Amerika nk'uko wari ubivuze. Umuperezida yaratsindwaga akitabaza inkiko zigafata icyemezo agahita yemera ibyavuye mu nkiko kubera ko inkiko za Amerika zirigenga. Ariko ubu siko byabaye, ibyo ni byazanye amahane, bizana ikintu cy'igisebo kuri Amerika. Icyo gisebo kuri Amerika ni nacyo abantu benshi baheraho banibaza niba Amerika izongera kugira igihugu runaka inenga cyane cyane mu bijyanye n'amatora cyangwa se mu kwimakaza demokarasi. Ukurikije uko abantu bagiye babivugaho nyuma y'uko bibaye, ndetse hari n'ibihugu by'amahanga byamaganye icyo gikorwa. Hano mu ishyaka ry'abarepublike Perezida Trump asa nkaho ayoboye, harimo abantu benshi bavuze ko bamaganye ibyo bikorwa. Igihagararo cya Amerika muri iki gihe wowe urakibona ute? Ese ubona iyi sura mbi yambitse iki gihugu bazashobora kongera kuyisana? Mbona hakiri icyizere ko ibingibi byabaye ni nk'igitotsi, inka yasaziye mu mata, ariko ntibibuze amata kuba amata, ku buryo ntekereza ko byabaye ni ibintu bidasanzwe, kandi kinagaragaza nyine ko ibi bitazahoraho bitanazagabanura mu buryo bugaragara. Igihagararo cya Amerika ni uko perezida uriho yashatse ko ibyavuye mu matora nk'uko byatangaje ko perezida Biden n'abatsinze, yashatse ko ibyo bintu byaburizwamo, ariko byaramunaniye nubwo ari perezida wa repubulika. Kubera inzego z'ubutegetsi za Amerika, ntabwo perezida wa repubulika afite imbaraga, tubasha bwo gutegeka abasirikare ngo bajye gukora ibintu binyuranyije n'amategeko. Ntabwo ashobora kubwira abapolisi ngo bagende bakore ibintu kandi ibyo bintu binyuranyije n'amategeko ngo babyemere. Ndetse urabona ko no mu ishyaka rya perezida harimo abahagurutse bakavuga bati ibyo bintu ntabwo ari byo. Urugero ni nk'uriya perezida wa Sena wavuze ko ibyavuye mu matora ni ibintu byumvikana, biragaragara. Joe Biden yaratsinze, ko rero perezida agomba kureka Biden akazajya mu mirimo ye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Ndetse na visi perezida wa repubulika wungirije Trump nawe ubwe yashimangiye ko ibyavuye mu matora ari ibyo ngibyo ko abanyamerika bagomba kubyemera. Bwana Joseph Sebarenzi, umunyarwanda utuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukaba waranabaye perezida w'inteko ishinga amategeko mu Rwanda, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya